Ni wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumatatu nitite na mbere bwega na ingukugwata ugeni kirinte tochietu cherutha mugwanja na rweri tariki 3 mweri ni jwa mugwanja mwaka ni jwa 2023 Beta Maureen Kinya. Tukiambiriria nteto chietu mubunge wa Laikipia East niwe Mwangi Kiunjuri nethiritwe akiaririria gitumi kiawe kwithirwa agikira kirore kiri muswada jwa gukurukia Finance Bill 2023 haria ethiritwe akiuga ezi niyo yari njira yake ya kwithirwa ikionokia Kenya kuma kiri marando. Kagiteneo kau nethiritwe akimeneria rutere rwegani na thirikari niyo Azimio ni untu bwabo kwithirwa bakibanga maandamano. Are you telling Kenyans that your proposal, your alternative to decreasing taxation, your alternative is maandamano that will bring more money to the people of Kenya? Is that your alternative bill? Is maandamano an alternative bill? If maandamano is not an alternative bill, then you are deceiving Kenyans. Kenyans are no longer gullible. They understand the issues. Yes, they are going through pain, but please let Kenyans sort out their own problem. Hiyo ndio tunasema kwa upinzani. Wewe Raila tuletee ile bill yako ambaye unajua ikitumika Kenya inaweza endelea mbele bila kodi. Lakini kama bill yako ni maandamano, bill yako ni sufuria, hiyo haitatufaa. Manake sufuria ni ya kupikia watoto, si ya kufunga kichwa. Hiyo sufuria ukifunga kichwa ndio inatuonyesha ushuru itatengenezwa kwa njia gani, ndio inatuelezea Kenya itaendeshwa namna gani. So those are the issues that we are asking. Give us an alternative, we shall join you. Nawe Minister wa kaunti ya Tharaka Nithi niwe Muthini Karangi nethiritwe akiuria thirikari nene gutigira arimu baria bethiritwe bakithamwa kuma kaunti ya Tharaka Nithi ni bakwithirwa bagichokwa kirima chukuru jaria baria ukabere ndene ya kaunti iji haria ethiritwe akiuga kithomo ndene ya kaunti iji ni kithiritwe gikina mabo nene kumania na arimu ba kaunti iji kwithirwa bakithamwa. Roharia rwabe ya kimera kia ndengo rutumite kirinkoro nyingi cia ntontere cia Tharaka na uyu waziri Muthini Karangi akiririkana maruru makuru kwenda kweni karinji tukimwe tio turi wara watwirire mbeca cia ndengo ibati kwithikenyia muno ciringi na rimwe tweteti ata no kumakia mbroka wabera thirikari ra nene neyite kugura ndengo na ciringi gana gwitia mbroke ciari gukinyithia ciringi 80 cietetie lakini ndenda gukwira kuma antu baba ajiri oko batangaza 30 ndengo ya ndamia yakinya ciringi 60 na muthe tio tiena thina na baba kuwa 30 ketha nu na ndengo ciakicha 30 wana Biblia ni tuye 30 niyo yendirie Yesu Kristo lakini 30 ra yendirie Yesu Kristo miayo ya kwendia ndengo cietu cia Tharaka tafadhali na ndengo cietu ichinengero heshima tore amwe juzi igoro muthe orankuru kiari hatheretirio birebia ndawa ntere cia Tharaka guntu kwa ndengo monye na nthoroko ibibatiri kuthuchigwa birebia gitumi takawa kana mayani bachoka bambirio twira agriculture devolved ate agriculture involved ikarirwa kathwana angangabana nekire mbecha angakenda ndengo igurwa tunengerete majani heshima itunengerete kao heshima itunengerete ria heshima itunengerete mira heshima biu bionde turegwa bikiarirwo mwanka president wetu ura tupete heshima sana mheshimiwa William Ruto akaya kwariria ria agabante to Ameru si kweli tunengerete rais wetu heshima na naibu wake baenya bariria kao kwe arago tweka kao majani na ria ibikwariria rais wa Kenya lakini twakinya rwa ndengo tukeru involved ka ndengo itekemera ga Kenya itokoromba na heshima ndengo yetu rothe ata inenkero heshima wabwato kunenkimera bibingi bio wabwa kuma na Nairobi bakaya kurutha symposium ciao cia kurutha mantu meria guku angatwariria mantu makawa mantu ma majani na Kericho ibo ume na una ndeke wabwa bajire kathwana hara bakituromba kura economic forum bakenda tunengane ndengo cietu kwijo twanda guku tie tatio tutinde tugo yonthe na naibu rais kana rais wetu patongoroti gavana wetu na mheshimiwa Jinji twaririe ndengo cietu na nthoroko cietu no tututienegi tukianda nthoroko kana tukianda ndengo
Utheni agitumira kagita gaka kuga arimo ibabatiri kuruthira localization gitumi kire kwithirwa kuma kagita kararimo mono ba primary baruthirwa di localization chukuru cia Tharaka chithiritwo igicoka na nyuma kimathomo antu marimo beto dere mbere di localization yeya chukuru cia Tharaka ijo cia topaga guku mwanka watweka twe number 1 nationally mwanka Eastern Province ite mwanto athia twe number 2 Tharaka deto atore arimo wetu kwi lakini di localization ni koya anto bauma o Kamba na Kenya tutikurega bauma o Marsabit bauma na baumire babethera guko igunto gwa Starehe gwe Nchogo kuri Ndengo bambe okombora menda bagiringa megari irasini cukuru chetu chiachokire nyuma twachoka rais wetu William Ruto na thirikari yake bathi bauga anti bachoke kwao kande Tharaka ina leadership allowance ya 30% ya mshahara waku muntu arero ethi akavintie kiviorability ke kurutho na account director na mbinambi akanengana akanyamo akaremera guku Nkiripotera Uru TV kuma Ntereche Tharaka Beto Paul Ogwakabithe. Na nyuma ya Rais William Ruto kwithirwa akiriunga Ntereche Buri na kubekira wira nebwa kwithirwa ka bakundi aruji rwa kung'ana muno Ntereche Kibirichia na ndi MC Jacob Mwirigi nethiritwe akibera ati akethirwa akigarurania mantu nkuruki nikenda mirandi eje aruji ethirwa ikirika nkuruki. Kevin Kimathi katwechio. Nyuma ya Rais Daitari William Ruto kulungira mrandi yoru wa Kingiro Water Irrigation Project Ntereche Ntumburi ntukuinka idhiri na molo tuwa kudhiria dhine ruwe buri iraneo dhine inene ntere iriwe MC wa Kibirichia aje kumutuma na uriti atongoriwa mrandi yu ntere uyuti ya kurishari mimbesa buru nekenda ba kinyaniria ruwe runi ontobisi ewe nisi atirite buru kiribu Atega ura kwa reto tena ambia siya kuhira anto ite ningiri irano bakiro chimba Tonto me vai yonge kira yonde. Ende ndiuga atire ibe te bakarende guru bakoro kionde tayari waka chemba chonde. Chionde cia kutoyo 50 na na budget yeu hiyo nitatekeleza. Lakini ukageta muntu ntumburi werwa nare chiringi ya chemba. Tonto kato aka chemba ichoke ile wa project wabwa kedra toira tuitangirida anoche wakachemba na muhigi ninga akachemba ndondu muri na abati kolewa teta abwa ke abati gwikira mebire wakanywa so ankwenda gutuma atongeria bato athurire bete nare uria barie bambire bakurekia thano eje mbere itakuraya bijenge akachemba yuchionde Nkulukio kiribuba kuthiria nyonta bure nyuma ya obisi ya kulukira thirikari account kwa arimi bao mebaibore buru Ntere ujisi ya Kibirichia Tunjiro watu kubanga thaiti iro bakirwa buri na ndegire tugane ngugi ningachwa into dareta mebaibu na buka kidathia ukenjira na ndefune kibutare njire ria ndarete tethira ibo chiometie ule agukinya iboega nani ntano kwa gitatea iko vuretera ende iromba yakwa ne atiri tafadhali tugatagara mwaka yoyo tukiaragia mantu ya baibo ito tinjirite na todo tuinyunya roji niki kenda January 2024 twambirie topic yenge njerwe gwito chwa roji rungi na mukugaruro vule rukagana Toro tetongana no tukinya bado tutekonywa kinya na are yange tutekongana so itochiomia rukinya bwega na roeja kwambirie kuthugania irore kurungi tukengiji ndande goro yetu itetheka na buni ati kuringa na murika shumite kuthiria thine rwe buri muno Kibirichia iria niyo thine ne burukiria kariba Ntere kuringa na wira ne bwawe siasene ira twari campaign ine indae janere andi na dauga nkamberia raundi na kongwa cheke na thina ria nene no tutegete guku thina yetu ria nene ndio iroji na tugire agenda yetu number 1 iroji number 2 iroji number 3 iroji kwa ageni betu kinyao na barabara ithoki tukaithithia
lakini gatwambe tubange roji eu kana teuroi ka MC ya kuthonga gatwambe tubange roji barabara hii ndambiria kuithithia itenjo kia mweri yomwe ankwenda kuhakikishira ndambaniria nacio 1 month will be enough, lakini roji roina challenge nene. Kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Nabo abiashara bangari cha matatu hamwe na kinyetithia babodaboda ne bethiritwe bakiaririria mantu jegie gwitia kwa maguta aria bethiritwe bakiuga kumana nabo bobo bariona takathirikari ithiritwe ikiurirwa nibo kagitene ukau ne bethiritwe bakiuga gutina bunge bwa kuthithia kagitene gaka nonga kwithirwa bakiongerera garama eje kiria agendi. Tukuimwa kinyume ya rwanyiro epura gwitithio uguribo maguta adeja taunini ya Nkubu maguta ja betero ja kuma chiringi gana rimwe ria 98 gaturumo 6 na jandisoro ja kuma chiringi gana rimwe ria 42 na ndi bamwe baetithia bikibiki netithia ngari na kinya biashara bagita mauge jao ne baugite gwitio uguriko maguta ukabainyeria muno batu nyambere rutogia thirikari moto tonyana siringi 110 ai anto atweta 50 idori ya muntu yana ka siringi 150 na ndio chumi watu thithe customer de kuongera pesa na maguta no yakuendelea witia batu tuigaria kumanage maisha oraja gakara tukona maisha yate kuombeka mwanga thai batu tukwenda kubaka bikibiki iji nonto witinda njirene urira customer uri muri ya mbesa iji no akongangana nonto inya customer betu baratuka mata batina mbesa bwana kandi biashara cietu ite kuokira maguta jaitia ngari bana gaigo pako tutengo gene nonto bwana maichi jaumira muno bwana metu yongwa nitirie bwana tutena nya batu twandike batu tikumba kuongera nya muchara nonto nya nato kuitangwa nya 10 muno bwana nya no koni nya thine kuongera kanguru kiora manto jarari monka thai tururia wakarate nali arenda twitau ni untu buria kadiba bakuga mutongiri wa mugongo Dr. William Ruto ni murongo ni untu atojoria mawira ne jawe jara berage gitara siasa na ko boba kiuga ne bagitete bia uno tongeria bwawe nderegete thirikari Kenya Kwanza ikatutethia lakini nda yakona ndai ikatutethia lakini nda yakona thai kuigona mithuri tena na ikeno bururu yako thai yete tutethia bururu nontu randeregirite yetu umusimu wa Ruto kaeta murongo kuma tere bottom up thai dora it upside down to bali umeguru ende akinya yetu the opposite and promises yetu ndio tukia campaign au kitantu kwegana mutu ka ukima egana thai mutu yuru mutu 60 mutu ziringi 260 na ndio akonia kwa 260 utoko koma magana hata yongo alianja ani mutu 260 okajo okagora ate maguta na yakuma magana yere okagora maguta kana mutu okagora teka baita ya magoro ndio ule jairio mama ya kwagu batu tukithura ro twatwirite etita gutwikira mbeca muko yono yetu augite to agatuita bottom up na ndari tuita up atwinikite na ndikia komanya ni ati ngarama ya gukamata nitetie na ko abiria ne babati kuibanga as from today ngarama nitetie kana rakamata wakalia na ziringi 50 kume wakamata wa ziringi 70 kana wakamata wakireone kana wakamata na ziringi 150 no to biasa era kagwitia batu teleka ogo no mangala maitie kena mboka expensive kutonyera kena mikomo na dama kana yere kume magana 3 no ngarama no manga yongerekere ora maisha kwa gita na muthiene romba rao kire thirikari ne gutegerora moguri ja maguta ja kenama thirikari eruto buruburu netegere uke maguta igeria ora yomba kuthithia nike maguta no tuije kama tete economy ya Kenya na maguta yagaitia jaitithia into bionde kila kitu na leme gegaitia kila kitu gegaitia na anto baketho bainyerikite sana atokoromba batu twene ni kilomita ja maguta kena tomba gwitangwe thaingare atopakite bionde atorungika kuma taunini ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia weru wikendi riakwa rietwa ni Mutungi Kare.
Na kio gikundi kimwe gitigia kithirikari ni kithiritwe gikiriungira nja kuma ntere cia mutwatire ciethiritwe cikirirwa ni nyomba ciao na kubatiga bagitara thara inene na nkiamukio. Antu baba ni bethiritwe bakiamukira into bia gitumi kiri uturo bwao ta miringiti amwe na kinya irio. Moya mutwate ngobacokeria ngatho nonto bwangwire mana baritete nonto bwotuthikana ngocokeria ngatho inene muno kauwa ngayete mbere omutharima na ngelo wendo bu mainda batu obitwayirirwe ni nyumba inu ne nkatho kuma kiri antu baraba bethirwa inyomba tauni ya Mutwati gatigati ikamweri imuthiru na araba ochokia nkatho kiri kundi ike umoja Mutwati kira gikwatanete na mutuma akalembe ura wari MCO wandi ya Rwiri Rorera kubaretera intobi kaibire bikonekana nikenda bathina mbera kwanjira turo obwao kairi twari asande yethira toite kuolia antu baba watore mukasa yo mwanki na toibo tuina kuirwo kwingi ndira munene to mwe awire na kwenda kuringana na batwe eye atwati muri oyo antu bana antu batu ikundi kia tuke umoja tubwithitie ki ikundi kia kuwatanira tukakusanya kanini tukaringanira tukatethio ntu ki community gwitika gantu kanini karia na aro toja nako amona family ndina makara tukomba kubunenkera ikagete kubwira ikagete kwithwa geka kiguni nkorone cienu na kiri twana tutu nikende nyawa obukura bukemya kwibangi nyamoko bakono ntu inya babu babwende bwite bwabatethie kuburetera nguo kuburetera gintu gya kuruma kuburetera irato nikenda bumba at least nya babwe kwithirwa bienu birairire naja at least bukare jantu kuri nogu nonto ikwari na muntu omwe wabirire nyumba eno na no agikundi giki ike Mutwati umoja iba kuromba thirikari ya kaunti ya Meru nitetherĩa kinya kuri abili ya muntu uju warera bakuga kinya tongeria na antu bangi bagwendi bwega ibebumire utetheria family ino kinya na bao nikenda bachoka achukuru kire kundi ki umoja twinenya mumemba wetu umwe onyumba we yayirirwe na mwankatha ya cibitare na mwankatha ya ene family na inana na ene mwekuru nakakwewa kiraro na mwankatha iya tira uma cibitare githirikari yetu muno mami wetu kawira mwangasa no lelie mumemba wetu umoja imuntu atethanakia kinya kawira na molelie ware cibitare tagonde arare ambiru we cibitare na tutethererie we ume cibitare eye ki family yawe kuona ndi muntu una ndo cibitare general katukorombo unyanga vanerwa na atongeria bange muntu na thithirwa weva achoke kiriana ba wona ura bagachoka skuru achoke kiba bange ni bwaga nontu bwa murombera nontu ingwetika tweta bwega takwa kara mzuri twina nkatho nyingi muno ki Mheshimiwa Kalembe na pia itukuromba atongoria bange bayuki mataria woyau pamuthiate baraba thuri na baba tithuri pe batetheria antu babetu kithine ne bonere nontu thine abonete ni thine cokete muntu munyuma pio kwatuka muntu kinya kuria kuongo ithina na wikire ithina babonte batwira abonte ni maachula tutikire tutikare kuthaye ruane aachula na maachula ya ethere nyumba cio batena ngwe bare mama boga ange barua makala batena njirenge yote tuka tukuromba thirikari ye batethie ana bacoke skuru ntobio bone bia bagwanjire renge abanje bendela maicha renge kuromba na nyumba cicio ndo gaire babonde na batena otethio no kono thirikari thaye utimu turege mbia gwa kanjiri oka thirikari nene na thirikari ya county romba kwelelia tetheri antu bacokeri nyumba cio where weekend kuma Mutwati Gembe North Petan Class Chabari Itana mbere na kurumira nteto chetu inchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Sherekea nasi mwezi huu. Channel Bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune America. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngokugwata ogeni oringi kiri nteto chetu cheru thamu gwanja ngichokera na nteto nkuruki kiumia gikikire kuria mwana ndagitari ne akwithirwa agitariria murimo jwa kugirika mono kiriana. Ndenda atwarire mantu jegie conversions ni ora wona mwana igireka nambuge kwena go faint na kwena conversions ijora bona mtu ena ataki kebaba ekari ni conversions idari kari ukethera mwana okwi ena jack okarajaka kubyo mutetenia kuma mutwe muscles njara maguru mweri junde karaja kakwe ostima yo mwinenya iyo ni ngo ita conversions na conversions mono kiana banda 5 ukethera conversions mono ichethwa ichikioneka na conversions uwona mweri ju karaja kajo gutete muou no utombo wa mwana buthabu ikarau iyo tumi conversions ni ndhuku mono ke mwana na conversions ukomba guchirigeria ke mwana ogu akuratina atage a conversions the better, lakini tutomba kurigeria conversions 100%. Nyoto number 1 ukeja kwethera mwana oku ena gintu gigutwa mwanki mwana akeja kukwata mwanki jo akinya 41 mwana oku na agire conversions kana kugireka mono gintu kira number 1 kira kinene mono kireta mantu a conversions ifever gitwana kinge na kyo mwana oku no age conversions nuntu bwa meningitis mwana kithakithena murimo jitwa meningitis no age conversions kinge mwana oku no age conversions akaja kutha gwi gintu giukura utombone kintu gita space occupying lesion no age conversions kina kagomba gutuma mwana oku age conversions no age conversions nuntu bwa kebaba epilepsy mwana oku no age conversions nuntu bwa kweja kwethera mwana ena gintu gita wa kinya infection ireguru no itume mwana oku akagea conversions kana kingi mwana oku akaja kuthena injury ya mutwe no age conversions eni mono ke into bibio ndariria cause kana bila biomba kureta conversions ngenda twariria mantu ja mwanki kindogo na mono nkaera mutegeri conversions ukeja kuona mwana oku akugwa na oku akuma from a height yagwa ataika kana age a conversion mwana uneta naringwe mbiche kiongo CT scan kana MRI yonanie extent ya kuringwa nana baraba guja abakaringwa kona mwana oku akuma from a height yakugwa na kiongo agwa na ataika please mwana ou wike sibitari that is an emergency
kana akeja kugea conversions. Ini mono ambaririe manto ya conversions ya Mwangi. Mbugire costs zira nyingi cha conversions i fever. Na Mwangi na juu antu baraba inge betu mwana wetu agwata Mwangi na berembe ja ki Mwangi nkauga kinyana barabe thwa bena thine calcium ikeja kothe tinga nibo ega ki mwana oku mwaka rege agathina cha conversions ya kugirika. Na mbuge uju fever niyo muno gitumikira kinene kana namba 1 gituma na bage ya conversions ka kugirika. Kwa hiyo na mwana okwa kugwata Mwangi mukunie ndawe Mwangi kuma umugire ki daktari ikenda akona ibie kutuma mwana okwa gwata Mwangi. Indi batu mono antu baraba ingi mwana agwata Mwangi bakauga amutegere utike otegerete ume conversions weterete nontorera mwana awonera agwata Mwangi murungu rombete kana ati akombete ora kana gatumba ucherezera kura mam I'm sick murungu akombete atiri ona ka agwata Mwangi umenyaga kwira mamimba jitwe na ngina okana atumba kuthirie thari mwe potete into contact na mwana oku wigwa mwana uye na Mwangi. Please ona mwana oku na Mwangi mwike sibitari kena daktari atega onari imbie gutuma mwana agwata Mwangi. Nonto mwika anje okiuga ko mutegerete etho ni infection yokare yacho akagwata Mwangi juitie muno mwanga kinyera kugirika. No igirika mwana agirika utombo wao uchoka nyuma brain narudi nyuma. Ko please itugeri ora tombe kwetheria kana kwa avoid manto ja conversions kiriana betu. Na mbuge uju para na betho bena mwana agia Mwangi mwanka agirika. Tugire mono five kinya 40 to 41 ile ana baraba ingi bagirika. Ine mwana warara agirikite no tuba Mwangi. Nya Mwangi jwe 38 wethara mwana kuna agirikire. Na ina tobatete kuthithia. Itaki daktari okuaria nawe akwenda awachia Mwangi isi agwikira side yenyuma na isi akunywa ile batete kutha wina chio kenda mwana okwa gwata Mwangi ukamwikire uwe gwikira njira yenyuma na uwe kunywa then kuma ukathirie thari mwe kinya tha unumete kuraja mwana okwa atakije na daktari ikenda omba gutegwa ina Mwangi jo kuma ateje kugia attack ingi ya conversion. Ko please itukarie Mwangi mono nonto iju churetaga conversions. Na kiri michetho ya FKF ikamba gwetera mwanka muchetho jwa muthia jwithire jugichetho ntuko ya Jumamosi bubo ni nyuma ya Murang'a Seal kwithirwa ikiura Shabana nguru ijiri kwa imwe. Unajua hapa wote ni Bantu.
game imekuwa ngumu na kila dakika ya mwisho tumeshinda. Imekuwa jane long kwetu hata kwa mafans na expectation kubwa, but tuna hope for the best kwa hizo game moja imebaki. Hopefully tushinde tukiwa namba moja. Game ya leo haijakuwa rahisi. Haijakuwa rahisi juu ukiangalia sasa hivi sisi na Shabana wako namba 1 niko namba 2. Kwa hivyo bado tunacheza hiyo race. Kwa hivyo kitu ningependa kuambia vijana wangu na washukuru kwa ile job wamenipigia. Kwa hivyo kuna hiyo game next inafaa tucheze na Guzi on Saturday. Kwa hivyo ni focus kwanza, nikimaliza hiyo game ya Saturday ndio nijue nini itakuwa next. Game haijakuwa mbaya, though tulianza tukiwa chini kidogo. But tunaelewa kwa nini tulianza tukiwa chini. Kuna games tumepangiwa nyingi sana. Ukiangalia hapo nyuma tumecheza games zikifuatana sana, but leo tulianza tukiwa down kiasi. Second half ndio tumekuja kutake charge, but nikaa tulikuwa tumeconcede kwa late kidogo kwetu. Naweza sema tu siku zote nimesema mnaweza postpone sherehe yetu, lakini lazima ifanyike. Si tunajua ni ma champions, so leo wamepostpone sherehe yetu tuifanyie nyumbani, ambapo kwangu ni sawa. So tunaenda all out na tunaenda kujua nyumbani tuna need kushinda na tuchukue hiyo kombe. Kikatho cha mwanyu yugwo gwatakanyaga kuna kwithira gwatanirite na bau twikire nteto cietu cia rutha mugwanja nga kwendera ntuku njega. Peter Morin Kinya.